stame nali tumafan Voreng Awarsai LABANGSO video long nang than pachini ponikpo lapen kaprek Voreng Awarsai kali Karbi Anglong arlo pen kapiklang pon mati Karbi Anglong autonomous council lain pen kapiklang pon Voreng Awarsai puthak sinali tumfan LABANGSO video long nang than pachini ponikpo lapen nali tum stame LABANGSO video kecheng pen kijut an lang pon iko lapen details mati klarda lamba ken nali tum chini pon iglapo lapen nali tum jong si kaching hon kajinso mati ka support do pulte LABANGSO YouTube channel nalitum kaching hon pen subscribe ikon latest update nalitum kilong verji apan adung hes tame belajan theglai hodas tame nalitum berpon igder non tangte non copy Voreng Awarsai ma fona na post vacancy sidoma LABANGSO a details banon pathiek pen chethan ponona tangte non LABANGSO Voreng Awarsai aputhak dak chethan pononang matelang pononang LABANGSO Voreng Awarsai kapiklang pon labangke office of the district librarian Karbi Anglong difua hin ben sipaklang pon iglo lapen nalitum LABANGSO video kecheng ben kijut anlang lo pulten nalitum LABANGSO details bang chini pon ikpo lasin dak principal secretary Karbi Anglong autonomous council difu ahin penstame LABANGSO Voreng Awarsai bang paklang pon iglo LABANGSO Voreng Awarsai kapaklang pon dakidam tang aningkan 26 December 2023 lapen ninghang abang fi tum jongse class 8 kipas tang do pulten nalitum LABANGSO Voreng Awarsai fan ke apply dunji fan nalitum ready igbomon dapen kinangji labang ke nalitum standard form nang ikpo an par ke nalitum standard form bang nang ikpo LABANGSO standard form konasi nalitum kilongji pulotang te nalitum computer kular long dam igon hodak stame nalitum long ikpo kali pulote Neli fanang contact igon WhatsApp long stame Neli nalitum fanang stand ikpo kali pulote nalitum Telegram channel long stame long pon ikpo download pe nalitum computer do pulote nalitum hem printer do pulote nalitum direct print out ikpino lapen fill up pon igon dak nalitum fill up igon lapen kinang so documents nalitum pidun igon lapen kinang ji labang ke photo passport size photograph labang ke nang ikpo lapen duly attested to fill up the flowing vacancy section under the office of subdivisional library West Karbi Anglong Humri lapen nalitum cell attested bang enang po lapen the submission of application will be the commerce from 3 January 2024 to 25 January till 2 p.m. nalitum dak nangethan pachini pon ikpo kicheng pon labang ke dak 3 January ke damtang LABANGSO chiklo 3 January 2024 bensi ka apply bang cheng pon lapen last date LABANGSO chiklo 25 January 2024 till 2 p.m. mate baji hini anse last date lo lapen ke thondam ning jinalitum office of the district librarian Karbi Anglong difu LABANGSO dim se thondam nang po application will be received during office hours from 11 a.m. to 4 p.m. So office sapor ho nalitum dam ikon office sapor labang ke 11 a.m. pen aning sam 4 p.m. ansi office bang ingpu pon ikpo labang sapor ho nalitum application ponra nalitum thondam ikon no application form will be accept after the last date and time to fix by that department ase dak tok pon stame dolo last date pendet bolote lapen a time jong se lead alo pultu nalitum application thondam stame accept selo pusi ladak stame hitok pon iglo nase apos bang copy apos ma lapen kon ana post vacancies domak salary kon ma LABANGSO puthak non lang polona mate dak pathiek penon lang chithan polona napen kachar liang deng kenang jila bang class 8 pass under chok jong se class 8 pass pulte copy Voreng Awarsai mal labang kenali tum sichini po tangte non pathiek pen dak lang ponona la penali tum chuning riglo LABANGSO YouTube channel nali tum subscribe krelang pute subscribe ikon la son sona birta nali tum kilong verji la pen kilang long verji afan lo tangte dak non apus bang lang ponona apus labang ke dak name of post labang ke grade 4 mate piona post the pen salary nali tum dak 12,000 pen cheng lok 37,500 anali tum long pon ikpo grand pay dak do thulang 3,900 anali tum grand pay long pon ikgi la pen dak number of post labang ke isi do mate 1 do lapen maximum qualification bang kedak class 8 pass an chok LABANGSO Voreng Awarsai afana bangke lese apus bang tada isi vet lapen kachar liang deng kinang jila bangke class 8 pass lapen salary 12,000 pen chenglok 37,500 anang litum long ponik po lapen terms and conditions tame dak kipi pondo mate kitok pondo number 1 on alitum lang ponigo age of the candidate should not be less than 18 years and not more than 38 years as on 1st January 2024 for the general OBC lapen MOBC 43 years for ST SC lase dak lason lo
18 years mchenglok 38 years arta abang pumate abang fetumang jogdun long ikpola pen ST fan dak ki pipon 43 years anta dak pipon long 43 years anta labang Voreng Awarsai long jogdun long ikpo the pen number 2 long ki tokpondo candidate belonging ST OBC OBC should submit their caste mate tribe certificate along with application lase SC non ST non mate OBC non alang itum stame jat akas stame dak jat categories stame la ka certificate mate tribe certificate bang pido napo application adim la penda number 3 long kitok pondo incomplete application and shall be summarily rejected on the spot lase application ke thondam hojong si chok che documents chok limle la pen application ka fill up stame chok limle ple dak for masi reject plot purpose selang litum dak tok pi poniklo pen number 4 long kitok pondo tula application received either by post by the hand after the last date submission application will be not received application will not be accepted under any and dak lason sitok pono mane kitok pon bang lason la pora det penjong si nalitum thondam de mate apor par det pes nalitum a time par det pes thondam polta labang so application bang dak accept on pelo ajat apeno dage accept silo pusida ke tokpon la pen number 5 lang ke tokpon do thula employment exchange registration card should be enclosed along with the application as application na logot nalitum employment exchange tame pidun iknang pol pen a number tame nalitum standard form along tame tokdun iknang popusi ladak banga ke tokpon lo la sa post by ing sivat la sinalitum ninghang play jogdon igon kachar lang ding mang ki ong o kenang ne dak class 8 pass nang pol apen kinang jia documents bang kela son lo ka certificate employment exchange ka char lang ding la ka an educational certificate la pen incident of bar da fan proof nali tum pidun ignang pol apen ka certificate hai pidun nang po la pen photo pakni la pen self attested thai nang po ang tona documents long ta la pen loten nali tum chok iglo la selabang so video nali tum ka an ma share on share ego karbi anglong ras tame pala ignang la pen pachini ignang na pen ki jogdam nai adim labang Neli puthot dak puthopo office of the district librarian Karbi Anglong difu labang so dim sinalitum dampen jogdam ignang po exactly intana than Neli stamina than ik pon thekte det po adim bang ko pu site tong kidone stamina litum district librarian Karbi Anglong difu labang so dim dampen halitum humri dam iko ase pinia video lang mala anle pathiek pening ton pono nang tang domi thakmi ka dukave Karbi Tish 2.0 YouTube channel long kelangara do an fastame Neli pen kardom to change your